Ka KSU East Jante Hills District Unit ha kanyo terik unaitung arajar arpulai hadin bakajing penbanau Menteri Rangba kajala bakaladon biang kajing temu banwanra ya kalinti rel syakathan East Jante Hills District ka KSU kalalit ban ai de kashithi ban persya halor kani kajing temu ke sorkar. Kaseng kala yeng scam halor kani kamat bakat ba 4 don hi ki an ki baklan ban yada yengi kum kajat penriu rit pat kajing ekren halor kalinti rel kadi ban sangye shwa. Kaseng nadu usnem kat kendai spa prapupra kala persya ya kini kejing temu ke sorkar ban yurot ya kejat ban riu bat kan yai persya kat ba ke sorkar kampat perkat themai ban ai ki an ki baklan ban ya daingi. Kumban shipin kan mau ba ke sorkar kala persyang ban pentri ya kini ke projek na tetilia syabernihat Henry Kaseng kala la ban pen pulom no ya kini kejing temu da ke ba persya jur bat ban pensangye ya kini ke projek house nem arajar kan riu. Kaseng hakani kesngi keletmu banyak kendo UCEM ke JHADC bat bo jing thoru Henry claim yo ala namar badang don ke jing rakhi ke bet ding klam bat chen kan se kendo UCEM ke district council ke jing kendo jong kaseng ye ke district council kan dei halor ke nongrim ban kentu ye ke council hi barok ke we beki dei ban perkhat rangba ban num dei ban I NOC ye ke NTFR ke badei ban kmi ye ke ni ke project Kaseng ka banjur ba ka district council ka balong ka state ka jat penriu ka day ban perkhat sani bha halor kani bat banum ai satya ya ke NOC. Kaseng ka kmi linti bikinong elam bat nong mi khmat baro jong ka JHADC kindai bandon ka juk kasur halor ka linti rel bat kata kalong banum ai ya ka jingbet sya ka NFR ne ka sorkar hi. Kaseng ka kenturu ikdor barshnong ki pai ba bat khamtam kinong mi khmat local MLA MP bikin lang halor kani kamat. Kaseng kan yai put de ni kani kamat bat ru kan sa shim kilat kilinti ban pensyai show pai pa halor ka jingma ban wan lada ka linti rel kawan. Kaseng ka sngo ban pen pau ru ka sorkar ba amdei ban kirki kata ka linti rel Henry ban wan ra shwai ka roi ka par show pai pa ka than na du ka liang ka surok ka kot ka kya ka puli ka dangle bat kumta ter. Manta kasngi hadin ba milio iba ka wedding press release ba ai do chief minister badam brom yangi Musri Konar Kisama halor ga jingtmu jong ka sarkar ban penpoi ya railway hapo ka Tanjongi ka East Jandil district marmar kan dia ngaseng ngiralet banyak kendu ya deputy commissioner banyak kren halor gane ka benta bat ngal dia ngaseng kala airu da jingtho kane ga citi sa deputy commissioner pung gadak ban persya ya ga railway project ha ka ban ngal dia sarkar ka temu ban manra hapo East Jandil district jongi Nagli ngasing nilai keren bab yusi halor kena benta ban kena yok ban yatai ban nagli ngasing ginom la ai ban pediang ya kena railway project hapo East Jandil district jongi bangin kwa ba ke East Jandil district kan long gateway ya ki mendari kum balong git kum kai ke baji hapo jala asam ngitip ba lan ba ke Karimganj ki bun ki Bangladeshi ki wan room bat wan bai chino hapo jala asam ngin kwa bagi sentil ru kan long tik kum ga Karimganj ka arah po katang stay la mingi tenang liang jong ngin persa jor ya kane kajing temu jong chief minister ban kajing temu jong sarkar ban onra ya railway po ka briunyau trip pat kam tam po isentil jongi bat ngi liang jongi ngila krensa yo disi kampat biang meneki an ki kanun ki ban yada ya ki meneri apo kajela nang liang ngaseng ngina mailat ba kanwan ngata project railway apo kathan jongi dan apo briunyau trip oi ikren saya kan namang setting yo ba gajat beri jongi kan jaklet nang nenas lapate kumbangiti ba gajat beri jongi gadon tang kasau kasan langun ndai lada railway kawan milati kenapa gajat beri jongi kan cow kan sesat let hagi de gibriu kibawan nagiwe itu nagiwe pat gisela pat kantan naki menderi ki batmu wan rum tu apo ka briunyau trip dan apo ka sela jongi ngina sing ngin jengbek kanongrin kumba kasek barok away ka persya ya kajing temu jong ka sarkar India lan sarkar jela panwanra ya railway ngiru kat ba kian dan kat ba sarkar kam pat menteri kam ya ILP ya railway ngimpat la ban piang apa obrin itu bada keju por ngigen tujur ya sarkar haga jaka bahkan nikran ya railway haga jaka bahkan angnut ban ra railway apa ka jela jongi railway ga dei ban angnut chua dan ban
kedai bandra chwa ya garoi ke par khamtam ya jingon kam khamtam ga jika kalian ga development kum ki surok ki lenti ki singking om tang apa obrinyo trip nre apa jela minang duna sibun ki roi pa nre habang ipik yang ni sarkar ketemu ban yorot yang ni khamtam ketemu ban randa da kata railway hajaka bakan wanra yang kampen roi hajaka bakan mang ya kampen roi na po central mane naga sarkar kami nre penpan ka kuwa ya kata railway kene golong thik kumba ka yorot mane thik ketemu ban penjak klet ya kesnak bakarpang jong ngajak beri bujong ni yang skem halar nang rorin bat ni genturu ya ki borchno ki raj mane ki elaka khamtam ya ki nom hikmat nang elaka kum bidoloi ni gentu iki ba ni trelang halar gane bat ni kwa ro ban kerpat ya kirang ba chnong ki doloi ba kinlong ki ba pet ngor mane kinlong ki ba perkat na bentak kepating jong ngajak beri bujong ni bat aga cu upor suarangan kumput ke nak kerwa sukwa ban ai we kerwa khamtam ya ke district council kepada gawe na state ban ya ya ngajak beri ni dipai diulum karlong kum ke state haji dei bat kene railway kata gede bakan khanglat bane da ka kanam dei ban kam dei ban ai ya ke nosi sha kat sarkar bagan wanra ya railway hapo is dan hills jangi ikan tujur khamtam ya ke konsil kepada kenong pat nong kanti ke jangi pat kepada iru kenong eda yang gi pat diulum kene gi pat pakam de ban ai ya ke nosi ya sarkar ban wanra ya kene railway project hapo atan jangi kade jinga tu na yang sen ya ke konsil bat lada ki nong hikmat ki bor sarkar di thom ya gajak beri jangi kum ki samla ade kum gajak mereu ngino mailat bat cukwa ban gentu ya sarkar tanggawe what I think ya ki kun samla ane what wanra ya kita ki anjak cekor dan ya kita ki roi ki parjak cekor hapo kajela jangi ki bangut ya gajak beri jangi sengek sendon ya ba kadingan kelam kene gede ke kerwa cak sarkar bat cak district council bujong ni to gaji de bat ka jing mu jong sarkar ban menpoi ya railway hapo is the hills nagliang gasen bat kamtam ngitip ba haswa ba kin ya project ya ban chimchwa lanai ha ban yo swa ya genosi kata gede na po district council kum gaseng hingi kan tujur ya district council kum bangitip ba district council kadai gawe na gitnat kabayada kerpang ya gitrai muluk khamtam yang grid pai ni kwa ban kan tujur ya district council ba kamde ban ailat dan kamde ban isu ya NOC sa ga NFR ba ni kan tujur ya district council ba kamde ban ai ya NOC sa ka North East Frontier Railway namar ladaga district council ka ai ya ka dengan NOC ka bu ya jingma ya ka pateng bat khamtam ya ka jai beri jami inget skam baga district council ka singatu olar gane bat ka tipru ba ka jai beri jami ka jai beri ripat inget ba na yang ka district council ka nam ai bat ladaga district council ka ai ni kum ka sing ka kum gi pat ba nong song sunong jong ka than janti ya bro away ngino mailat baga district council kan thombor ya kecai beri bujong ni dari district council kan yuk bor kan yurot ya ka hoklong trai jong kecai beri bujong ni kumbang ila kup bor ka baga dei genang bat ya kata ke nongeda yangi kirit pat ban gi gentu ya district council bakam dei ban sengap ya geno gejik pun bor dan ya nu pun bor lakin ai yang NOC sa ka NFR ni ong yang dikonsil kalau kene bat sen ngin sa le ai jing tho yang dikonsil kalau kene benta kum gadak bagi persa yang kene railway bat kum gadak bagi persa yang dikonsil bahkan ai yang NOC sa ka NFR nang yang gasen
ngin bot din halor kane bat nakaliang aseng ngin yeng mang ba bat ngin yeng be hanorin balada keno ke jing a jongki lane ke jing menjut jongki ban wanra igrelwi hapo essentials nakaliang district council bat nakaliang solka dada jia mi ke jing ki jing ki jong ke jai beriu ki hapan ba ki hapan sim yang jing ba kli